Jajo kamataya pau. National Highway 202 wibang late dargar kasa maramli Ukhrul DC office wi shongay na kajishat sadalay. Kapanga Shimmer Shang Volleyball Championship aya pungjamli kupsang haira. Prime Minister Narendra Modi aya Manipur li ungda developmental projects ngadaday da wi foundation stone ungshun mi haira. Lay Hyang Thor at the Tangkhul Express we pau Chungsangla Jajo ina paminalay. Pau bing may sa ina nganangramsa. National Highway 202 wibang lay dargar kasa maramli. Ukhrul DC office we shongay na kajishat sadalay. National Highways Act 1956 we azing the Ministry of Transport and Highways na ajagum July marang tarik kanidang migashok official gazette notification li jishat kami NH 2022 lane gasem kala hagsang kawai schedule gazang lay shijingi gaji maramli jishat kahaina chia maramji ajagum August paid tarik tharuk thang the Sangai Express English li phongmi kala tarik chiko thang na the aj daily li phongmi da ngalay wi maram chili makhamaya khalay lay hangra khawai ngahot kahaina da hang Shongfuji kilometer 07.10 to 73.136 kala kilometer 73.136 to 99.01 we stretch li hang da khalena ngalay shigijin maramli objections lay aka Deputy Commissioner Ukhrul kapit aina misang lo gajihi ngahot hai kasana da hang objection khalai misang khangai ji notification phong mi thangwi aina hapok da zimik sho makada akawi alungli misang khawai atam mi hai kasana chia mi gahai atam wi alungli mi gasang objection ping psychology ajwi tarik tharuk aina tharawi alungli Deputy Commissioner Ukhrul wi office li nganasang mirada office china jishat midalay ngalay wi maram chili makhamya khalalay chi mashana maning aga legal practitioner vada DC office chili maram pingji nganasang mirada pau china hang kapanga Shimmer Shang Volleyball Championship aya pungjam li kupsang hair ngahan chili Sareng Club na khayu yang sa hair Shimmer Shang Volleyball Championship chi Shimmer Shang Club na ngaran mi da Acha gajang khayon tarik magana aga thang haupok ka kala ngahan chili ring nai khung wi team tharada khani wazanga ngahan chi kup kasang wi rani li social worker yari mung zimik na yari wasada wazang kala entrepreneur yari ngam hongchina khaya wasada wazanga rani chili yari mung zimik na mutuida ring nai khung ping khoka kasawi kan khana maramli hangsanga Ngariyaw ngahan mangli maningla mirin shongza gaji vali khangariyaw mi akna shiyan chikan ngagda tajam taramayna zadgi gaji maramli masowa china hang ngariyaw pungli ka shunglak mathalak aina khangariyaw thada khalatta wi mirinla khanui thot kala yarui na ngachan kapaya asak avat aina ring phalungra gaji hi yari mung zimik na hang ngahan rani chi organizing committee pingli masot chikatta hikatha rani Hina ring nai khung bing mashit mano khamai khurami lagra gaji gajihan lei chawada ana hang sanga marek da ot kasakala ka khangwi maramli khayawa yaringam hongchina kasat sangda hang sa khangai khalai kala ningrin ungshung khawai ningyang chishot da machita hailak la hotna phalungra da hang kalo hot khana chili verena ngosomi aka ot saikora masaka bai malai mana gaji hongchina hang sanga Kangariyaw naubing rakayang naubing kala abong ataday ay na sharuk kuimida kapanga Shimmer Shang Volleyball Championship mabung pangasag kahaya mi pagji vali organizing committee na ningashita ka pongshok ka ngahan chiwi final match li pungjam with Sareng Club ay na halang youth club kanini na mathalak ay na ngariyaw ngarog da mi shasha na ningyang unglak ay na yang gakwi sampanga Prime Minister Narendra Modi aya Manipur li ungda developmental projects nga daday da wi foundation stone ungshun mi hire.
Nidaji na gateway to India's independence the Mingpo mi hai sa northeast ki ara New India we ningjang sampang hui kawai veikur akang sa hai da PM Modi na hang. Modi na aya lupa 1,850 crores kakawi projects thada kutum target kami hai. Prime Minister na pon the National Highway Projects panga Singagi Gajiwi Foundation Stone na shunmi hai. National Highways we project chi lupa 1,700 crore kad zangi gachina. Still thong barak kongre NH 37 dig sem jila target kami hai. Thong jina silchar aina Imphal shongfa kangazi suitami rachi. Mobile towers tinkani shagatum hangji shatta shini lupa 1,100 crores kada we PM na yarili dedicate kasala pong shoka. Public-private partnerships ay na Imphal sem kidakle state-of-the-art cancer hospital with foundation stunda shunmi hai. Arishangli lupa 160 crore ay na sem gigichina. Kiam kaili bed shakani gaga COVID Arishangla PM na target kami hai. Imphal Smart City Mission we project katumla target kami hai. Manipur li lupa crore shakani zangda sem gidakle Center for Invention, Innovation, Incubation and Training CIIIT kala Gurgaon Haryana li sem gidakle. Manipur Institute of Performing Arts we foundation stone le shunmi hai. Yari gazibli Prime Minister Modi na kamatuili shorkar na sami dekle yari wibang phagwai apong dadai da wi maramli hangda. Kisan Saman Nidhi PM Garib Kalyan Scheme PMAY Ayushman Yojana kala kalamay na gas connections kami hikatatawi kapha samanggahay maramli ana hangsang. PM na gahang kalamay na 1.3 lakh electricity connection mihayr. Toilet tingtumra kada sem mihayr. Kalamay na vaccine kami oxygen plants district kajida sem kami maramli la ana majansang. Modi Prime Minister masarang lakha la Manipur litera kashi unghayra saya da PM na hang. Shorkar na zingum shini panglak ay na otsara gahay we atay northeast side kora mataylak ay na Manipur li katay sampang pok hayra da PM na hang. Kangajay kui karali aruhan Manipur hina symbol aka sadalay da PM na masot miya. Northeast pamni varivarana natural resources shanglak ay na mida apam hiwi ay na regsang kuira kapay apong taraka laya da PM na hang. Shorkar we mangay na apam hile extremism kala insecurity manding le chingri kahai kala regsang we kajihan leya da Modi na hang. PM Modi Manipur li yaw karali Ukhrul Kamjong District Constituency katumwi intending candidates former Deputy Speaker MLA MK Presho Shimri Somatai Shaiza Hopkinson A Shimri Ningangam Kashung Ngajoni Ramshang Ningam Chamrai Atumnala PM Modi karali wangrokhuya. Aya PM Modi na Manipurli project na daday da target kami habok mi da BJP na gatan shorkar na hi sami haira chi sami haira kaji pejite haira la kabak state we congress katana na BJP shorkar na claim kasali makamaya pong shok haira Prime Minister na ungda target ka kami project pingje congress shorkar atumwina kala last assembly election we mamangli kupsang nanai hai kasaping na ka District Shini Kasemli Makamya Kaikana blockade Kata Kasawivang Chiwi Atamli Target Makapai to the State Congress President and Loken Hang. BJP na Gatan Shorkar na Congress Shorkar Atamli Kup Gahai Project Target Kaka Zingumati Tangkhul Zanghai the Loken Ket Hang. Kala BJP we Azingli Center Shorkar na Key People Oriented Program Kala Muhika Haimana the Hang Sang. MGNREGA Pasa the BPL Shimkhuli 100 days jobs kamijila Dr. Manmohan Singh na Kathan Congress Shorkar na sa kamina da State Congress President Jina Hang. Right to Education Act la pasami kala below the poverty line we Shimkhur pingli kashagaza mikwai scheme gateday dala UPA we atamli sa kamina da Hang. Opposition party na hangasang suggestions la BJP na Kathan Shorkar na manganasang mimana da Enloken na Hang. Ragra State Assembly election nila BJP mai kaya sambangra da hangda klaychili keda BJP na seat hangmati kada kakui sambangra ka jiji seat thada phangala magashung rer mara da Congress President china hang. Ukhrul District Senapati kala Tamenglong District di BJP mai kaya sambangi gaji chance malay mana da Loken hang.
Jurjanpur lila constituencies Tharuk Wili BJP na saklak ay na aka kanili sampang salapay da MPCC President China hang. Thought Tarin worship li jishut mewi otpam hang dalay. Primary ay na junior high school wibang train experience oja ningchang dalay. Jishut mewi otpam hang da kalay. Chi English tam jitay kawai English BA honors maning aka MA English kup kahay now ning kachang na. Phonetics kalay. Katay mili preference mira mathematics wibang BSc maths maning aka MSc maths tam kui kahay now. Science tam jitay kawai BSc maning aka MSc kup kahay now. Kala social science wibang BA MA kup kahay now na thasang paira. Hanggahay otpam pingji with salary lupa tingtra or maning aka tingtra da aka we alungli mira. Salary ji qualification ay na experience ati sure da migi gichina. Hangda kalay otpam chiwivang English mthalak ay na matuitay palungra. Smart class teaching latest teaching trends kala technology shijin katay pingli ningchang may dalay. Experience makalay freshers untrained pingla otpam wivang thasang paira. Ningasang naw pingna pangay na kagapi application ay na ngasoda CV kala academic documents we photocopy misang palungra. Application ji January tharaw tarik pangawi ay na misang paipok hawra. Application misang kawai nguthor pung thara we aina thuilaga ngushun pung khani we alungli horthang Monday to kupthang Saturday shomira. Thought Tarin worship hi CBSE li affiliate kasa worship akhana. Ariri High School aina leida kaleji higher secondary li upgrade saugi kichina. Application ji Wino Bazaar Ukhrul Pungyo Baptist Church NTNBA we opposite li kalay worship chiwi information center li va misang paira kala 8132824567 maningaka 8787753713 li call kala WhatsApp sava paira. Zingum thrada pangai na thradi jishat we alungli kalay na wivang COVID magaza kawai ari kap mi phok hair. Ariji aja hontai katum tangay na kap mi phok kahay na kala chitang India li tuipop nauping lag hang mati kada na COVID ariji kap khiye chi. Ariri atumli Covaxin kap mi da kalay na. Zingum thrada pangay na hapok da thrada jishat pingli COVID ari kap kamiji Ukhrul district lila district health society na aja hontai katum tang hapok mi kahay na. COVID vaccination program hapok kamiwi Rani chi Ukhrul District Hospital li Kuikada Ukhrul with DC Krishna Kumar na launch Samia. Rani chili Ukhrul District CMO Dr. AS Kapangring Ukhrul with DIO Dr. Pamza Luikam Ukhrul District Hospital with Medical Superintendent Dr. Raisangmi Raikhan kala DPM Ramayo Chipang Atumla Vazanga chi. Zingum thrada pangai na hapok da thrada jishat pingwi COVID ariji thangaji da Old District Hospital li kap mi da laya. Ari ga kap atam ngathor pung thra aina hapok da ngazin pung mati aina tang da shomi da lay. Ajon thang kap mi phok kahai ji ari rashung da tipop naw mi thrada thruk mang na kap khui da thara chi. Ladui da achi khamata ya pauping. National Highway 202 wibang lay dargar kasa maramli Ukhrul DC office wi shongay na kajishat sadalay. Kapanga shimray shang volleyball championship aya pungjamli kupsang haira. Prime Minister Narendra Modi aya Manipur li ungda developmental projects ngadaday da wi foundation stone ungshun mi haira. Aju we pau he na ngachang haira ngana kala indum zai koreli kama haya zimik shong sa serna.